rơ ili shit ka sang mi lệ i thar chinh rơ ili sa bla khuya i bang chinh rơ khờ nâng khờ vai gơ chung ca i bin chinh rơ sa khờ vai gơ chung ca i bin chinh rơ sa khờ vai gơ chung khờ i ngơ so rơ yang cơ she mơ khai mơ rơ i mi chinh rơ mi cơ hai mơ lai rơ i ngơ huy rơ i huy khơ ngơ dân thái đa i yang ca đơ lấy shi mơ nữ chinh rơ i yang ca đơ lấy shi mơ nữ chinh rơ i tâm chinh rơ thầm thầm rơ sang mơ man rơ i sha ba nơ khơ mi khơ ring tuy chi i na shun đơ ngơ na quy cơ zơ zơ rơ i ma tham tu thác la cơ ham sa rơ i ma tham tu thác la cơ ham sa rơ i say ha sai ngơ lưng zar lak sa lơ lơ i bơ rê li ngơ so đơ zơ chin rơ i a vi cơ điều cơ niệm con cha chin rơ i shit sang đơ chỉ shu pei chon yun rơ i shit sang đơ chỉ shu pei chon yun rơ. Hi everyone, Razan Kai Tum Sai Korale Ring Pa Shalom Chupunishit Leye. Achu Sunday service hiwe in the leader Samira Kala Ishu Legishia Pastor Oja Nimlei na Mutuimira. Our topic na Christ Ambassador. Kala Bible verses na 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 19. Kala Ishu intercessory and offertory prayer here amay machuk na Kwikamira. Ichumui program hi mga vamay pai fai vang in achui Bible hi na panu du shit kai. Intum Bible sing dong kana Bible jipang room sa. Okay, 2 Corinthians chapter 5 we verses 17 to 21 hi pang room sa. Jiwi vang ay na kachikathan na crystali layakha a kathara pang sem na. Kachama ji kantui haira yanglu kathara ji rahaira. 18 Saikora hi crystal we mga aina ali ngashim khangasak kala khangashim we ot sakhavai itumli otsin kachisin vare we aina kharasera. 19 Gia vare na crystali zangda ogatui hi ali ngashim nasaka kala mikumo we khayon khamang mashan luila khangashim pau hi hangba khwai itumli hor sangmi haira. 20 Varena awi khangahot chi itum we mga aina sahauda itum Krista we matun pingna Krista we matun aina natumli kapona vareli ngashim khuilu. 21 Gacha more maklay ali itum we vang aina more phungasaka jiwi vang aina awi lungli itum vare we khamushung khangaronga masapai hi vare we tuina. Psychorally, achieve Sunday, Rimpala can and sharing. Yamilo, we read in the Bible verse Philippians chapter 4, verse 60, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Itum aribri hundaka siasa pagkikase. Remedui dari itu karena kerja bimwang saya sami se, ini church member kecil tadi karena kerja lehauda, shimli arisangli nahazatele, kereu ilungsen kami anungli taklak me narai shak kabai itu saya sami se.
cái này đi si church member cái gì thabo cái gì sar shopta cái năng wian li lindale chimkur jili berena pungsap nida pungsap kawai itum siasa nise cái tumali yurui chan ze kanau watam kra ile itum ning khok sada kamatha solution kirami kawai itum bereli ngakau shitse now between the itum mingai reo kushong mingai lan hi bereli chikat se itum saigo ra koi mushun zam de le ka ina siasa le kazing rabli kleya kasat wa priva nawi thara tuidi na nei ta da bishit hai de le ot saigo roi ba malung mari ngalu kanali ningshi kmiena so da nawi mali kuiralu tan na hai de le priva do nawi mali as maram khani de thom kuiralu shit de le priva no kathil sa chanton na pin de le o thri le Rana de Tumbe, Azra Shundam Yonamida, Kaknam Gabza, Katik Sara, Bishop Satmane, Juvang, Rana de Rimit, Ningshin. Ma, Riva, Itum church member, Kachitamo, Rana Pam Waile, the Nanashon Sata, Kaknam Gabza, Akano, Katik Sara, Shomta, Samam Bele. Riva, the Nalipomaye, no illumination to me. No relation to me, Mahajana, Riva, Kananga Legacy, Kanumushan with the prime leadership, Pula Riva, right with the Asad Naha, Ninkanating, Jui, Anambi, Riva the day, or Drunga to the no evening thing to take right, Riva Satmilo, Shimkuru Kajita, Riva, Kategasar Shokta, Kananda, Chapmachandale, Riva and the Lumushan with the Shimkur, Chinamara, Pungshap Kawai, Pungshap Kamilo, Kala, Nui Kukining, Chili, Yer Chishap Kawaila, and the John Milo. Rivana Gayuri, Chandaze, as a Kanamuatam, Kanahili, Nali Masotni, Maye, Rivaza Yanka, Nana. Mayura Mida, Kanamuatam, Kanamua, Chandaze, Russian was a Mere, Riva. Israel usually nana Egypt we rangpo moeda matam we mida Canaan apamli nana panwa we nada naga usually we kamazan kawa kya kali sagala Riva nana lumushan mida majon milo kila riva usually na tandal we ninkan Riva nana sama masab milushit do jehi Jishu Kristo ni siyasa lushitale Riva nana itum sai orli ot kachung khawi alumli sokmi machai nana lanena somi dakle Riva nana sokmi Riva nana somi kai sai orli ningashi kamiena masona itu dan nau teomi kira lushitale Riva island ni nana Milo, Kulana, Somilo, Chicken made that by Nipo Kachi, Ulila, Nanabatai made a Somida, Nalibatai made a Chikachak Kawai, Nanakanumushan made a Somilo, the Sehasa Dele, Muram Saipori, Nani English Kamiena Soda, no Ivali, Viralu Shitale, Jishu Christo means in the Sehavasane, Amen. Christian Nagasada. Jishu Christali Shulaga Bible na Damji take high take week high jua he shoulda Maring her he Kajankat Tashin quick high meaning mana which Shankwing Sage Gala Bible he itum na pamang machila Bible na itumi mirin la pa da leye Bible become shungji you mirinli in a gap ring shock the lake lurgy panning laga malung kring la vichunga sampange ajagum ishi church we game gasadam stranjili Nalanaka
counseling bang rai ngalawe hi committed chala khai rivaw bang ringra da chikat khai shino akhane anhange oja I otpam lila I ningthar lakina acham phalakina sincere salagina I rawang da ring vai hot nai ka ina otsa grum da clay sot no bingli ina phak mai in hen khamai ki kamak le thai like la them athum da them mai acham la thum da pham mai ka shang la thum da shang mai ina ka tha da Jishu Christly presence harakla je I maralak thui dange ini khrajan deu me ka sarum laga sia sarum me arina mutui gidakle ithum nam chukum gidakle hi partly to answer la sangi da ina shankwi ithum na Christian ag sada ithum bi ka tum wat khai jo wang ithum bi ka hor meet khai jo wang ina ithum bi li attract massacre sasabaye ach 2 Corinthians chapter 5 we verses 17 to 21 jili paisin salaga Christ ambassador Christo we mumatun ji hi itum machumurum se Jishu Christali kwisangawda itum hi wanjang wanaire mi gthar saire jine and hile hangda clever itum reform sa khai maning ne re-educate sa khai maning ne rehabilitated sa khai maning ne ka brand new insight itum uklungli kharela ka morena master sa sai arab mangla thar simphangau da mangla thar na mirin mi laga itumi master itumi lord hi Jishu Christ sa khai nei hine itumi mores ai ko reji Jishu Christ na phyo myau da ara itum khamshung ming sai re hine itum vre wi yang she sa sai itum khming sa sai kara itum li rawi shimli ka chang sagai re hine reconciliation Greek tuile Allah so the hangdak le hi iwikaklat alteration or change jene miakli relationship khangasang mama thala le sa jin tha khai but I like in a rally relationship malayla rally harmony malayla hostile sa ga le sa je relationship restore sa khai jili kahang ne Kriya the reconciliation khangashim jihi rally mikumo itumna ngashim laga legi jihi impenetrable period mang root kapai masa kapai thada legi sa je Jishu Christian thimi haina itum hi ara morema phungla gaji thada Jishu Christowa shi na phyomiau da Riraw mangali tum morem phung lak kaji thada maya rong ina ba pai ngai ni hi reconciliation ngishin thami manga jena ne Christian makhani khang de tharma ba athumi vre je legacy ga hawo with the offering ga hawo the mi bing na sacrifice sai ka itum Christian vre je ga itum li ana paralaga itumi bore phyomi itumli ngishinmi itumli reconciliation dikrami kala rana itumri khangashim khami hi itum mikumo wilungli la itum mikumo sada gazikashi gacherashi shinao miano Jews Gentiles the itum khang roke ara Jishu Christ na ti miao da ngashim miao da Christo wi pasal
Hosawi lungli thum hi akhane yine ithumli rijumna sang sakai re ithumli shimkura sang sakai re racism tribalism casteism hikta himalay limane Christian ni thumli aka sang sakai re kala ithumli Christian ang shim kami je reconcile sa kami je hi non-believers Jishu Christali nukui sang madakle athamli la rana more pyo mere which he shaki sa pai wangne kala mata ilakina itum shikasang wi lungli la itum akane da kamatha relationship ji kwira pai wangne aji reconciliation ge ji he itum na gajan kate na phapta da le ye je ka itumi third matheng mirin holy life kala Jishu Christa wi legacy mirin je tum otsa kichi wili itum ring shokra Jishu Christa wi legacy wa itumi thang wi page thang wi mirin li ring shok fai wang ne itum na Christian aksa lagi itum na ring ra khai li legacy wi page shongza je le itum ka tha da ring de le itumle ara Christian ang shimya wida hiwi pau ga pha hi ha shok vai wang itumle shinna haine itumle ambassador sang sa haine itumle muthun sang sa haine ambassador hina ngalaya khui muthun sa da ngalaya kli jhok wane itumle la ara hui mya wida Christa wi wang Khangashim sada reconciliar sada okthuili kachipamne chena itumli ngashimi khwai da chipam ga high responsibility hi itum pai da mukui bai mane ambassador bajina mungmuthun bajina mingali li khwadam sranjile adwala langte hangai ngashan culture langte hangai kala mirin khring khrak lifestyle langte hangai itumli log thuili rana chipam dak le na gaching ramui ambassador ne mung mathun ne da itumli no thuili le salala og thuili mangru mailu da hang dak le ne jene itumna og thuili ga Christian aksa da itumi distinct identity itumna difference Kangataye mirin jimmering madale ka itumi Christian sane ji hi daw sabai lage naka nawag sada Indian nawag sada itum mi ngaleli ba pamaka itum naka wivang inde wivang da itum na represent salaga chuwang piyate itum li Christian agsada Christo wang rong wang piet lo bang da kline ngalaya khui khya ji itum da khui phung da kline ji wangai na itum na madui da kle itum na ot sage na sa da kle to nge ji mi ping na yang laga a hi khamshunga mi ne ka shunga mi yu ne da shankwi itum lila Christian agsada church agsada itum otsa kene tuina Jishu Christa rawa sakavachi te bai rela ambassador agsada itum roomly officely itum comfort zonely mang lima pa mai bai mane ka itum church when itum shim when shop laga og thili le that le problem je the laga itum solution khui rami misagi ne itum comfort zone lipam laga lip service tuena matui bam mere spectator shock the kleji young bam laga itum mathai bai mane Jishu Christali khuisang da charadam reshisa da charadam early Christian atamli o itum la Jishu Christali khuisang da charadam le
ring of ha hang vai male mane ka itum nganui da klaya pare shi sawita itum la po go chung khaina training ka sui ki chot ka chang rai kala itum mathirang la khaina dangda itum shi ka sang hi Jesu Christaling rui fai wangina itum li lang yi ne itum li ki chot ka chang sam bang saki ne itum ok tui culture na te hang ga hai hili miyur chat chat li itum ngisol laga ngisang laga itum ringi ne jiulung jili ke jigi thana Christian bingli yang ga tyo laga chipat laga mai shi sam bang ga hai papam ga tat khai early Christians adam li Romans pingda Christian bingli rega krek otpam ga tat mi khai kala achina nang sot naw na yang khai hai itumi lungli la ngasot naw lungli kala otsa kum dak le lungli misunderstand sa hai chida itum samphang ra chida da sa da Christian sa da kle hi matching masa thu je unfit masa thu je exile hada right ha khai hada Christian sa da kle wi ring pha kamathan malai thu je la samphang re hithara na dam hili assimilate ok thui khang cha li rum ngai khai itumli na ok thui machi ne ok thui ko hor ne ji compromise sa ngai ok thui system ji li compromise sa kha tamra chi mani ka withdraw sa ngai ki saurkla yari shang li mizang mer ta da kasai ga imang the rally shitsang laga shitsang thai lage na pamra da itum withdraw sa ngai jila ragi ne ina aya jondan social media li ukruli flex sport aga thet khai pa pi e tangkhul mir ng la long na thet ki ji thai ili ka da ga biekla je ka khu village seng really sang thailu ashang aramli zat masuilu ming sara khu wi cheng really ashang aramli zat thailu chang lo sta ga ming sara hi bishungla ke hi Christian values ne da shankwi idum na first Peter chapter 2 we verses 11 12 chili pa ka na ara Jesu Christali ku sangaut pasawi khamathan khamrang ning ge chang li ma zat wi la mang lawi ning ge chang chili zat lo la na li mi na phen pha pha re ka na khamashung ot chi sa lo chena thai ga naw da thung khia kaw re ka la ran na li so mi re da ni itum ok ti li ring khoma dam shan li pasawi kamathang khamrang wi ning chang masala mangla wat sala ga kala itum khamashung khamrong ji sala ga itum le ga phen ji naw da nguye ji atum na shangwi gi ne itum le pressure itum le nur da kle tak le ya pong ga chung he na ra che na hili Philippines chapter 1 wi verse 27 lang da kle hi na rawi hokui khai mi mrs da ringlo manglawi lungli khok yang sadang ning ti to dang da thine Philippines ping hi athum la Roman wi colony ne da athum brow chalai na le ne na tum Roman wi colony sa je wangai na maning la ka Christa ungram wi mi phu sa jo wangai na tum mulung ping lo da bol na hang da kai san chena idum na pangshap le lakhai ambassador mung muthun sa ge tam chran le embassy le da gar sai embassy hili tum nurture sa gi ne hili resources ji outsource sa gi ne chena itum shikasang ping wang itum embassy hi local church ne itum we
local church church cái gì here Greek way na ecclesia hi secular political term hi political counselor pingwe group chili khang ne ka hili itum church fakli rawang the ho hui ga hyping spiritual authority exercise ha pa bang and a church li itum Christian akoi culture ethos culture we itum Christian mission kala itum Christian we mashun itum Christian we ot manga che itum na phongshok ki ne itum na jena outside world li itum we shai kalam itum we mili lumishan mi thai leshi mi thai itum na jon mi ngai je itum na ring shok adam sranjili gazing ram hi 40 sagi ne kala we raw presence ji thai ji ne itum na jo wangina itum embassy li raw ungram ji establish community chui mi European ji itum establish sagi ne I mangla ga tharawi pangshabena itum sagi ne itum li we run firstly hoye kala itum li run san outside itum li ko hi va gather gesip kulaga itum equip sa faiwa nurture sa faiwa kala itum hi ho khwelaga itum hi send out masa ka scatter masa ga itum hi invisible irrelevant mathai ga pai mother ga karang saugi ne jene itum community aksa da itum chida da ringra kala know the mission itum na kisaran kala gje itum pau phasha kisa fain itum ngishin vai ran ho ga ne je itum mam lai mera learn the language itum mi ramli wagbam ne chena mi bing china kya tu alam tu li ka tha thari ra click la je thai itum thai ra ina tangkhul na sa da tangkhul dui ma dui thai gi je na tangkhul dui na pau pa sha ki sa ga pai ne ina ambassador ak sa ra je ka ina shapshi dui thema tam sranjali ina tamil dui thema tam sranjali mi usually communicate sabai gi ne kala matai la ge ne thna tu ya la mathiam sa la matai be kap ko je Christo le shi khui phum le gi shi yu khar na ur no na shi na ur no thinga ra ra no sayu va yu ra no sai ko ra na thai shap pe ene itum na Christo le gi shi ji khui phum la ge itum na ring gi ne kala itum na do diplomacy itum na machine riena machine triena ok tui vai wang main daily itum sagi ne itum na Daniel ta ming sha tam sran hi Daniel hi conviction khlaya thishing hui gai khlaya myak ne dei tum ningli rasang Daniel na rawi tu ya na thei hui gai je awi mirin ne ji apply sai kala Daniel na awi mirin le awi pash sawi gi shakaza awi mangla gi shakaza hi ram mangali matter sai da na saklagi na hui chena ana awi gi shakaza ga hi careful salai na zai awi mirin kringi se asa ga zak zak laga prayerful salak ke na ring ana aunga wi shimli pam laga zaga pha mang pha sangai ka mangai ka chiwi opportunity jila sampang kha ana thankful salakina ana simple sakmaya simpler manner jana jusai ana jigbang kwe awiwanga kashagaza za ga jida phaza ga jida awi shikasang rally ana shikasang we tesak vai ngasai tenal na awi mirini kashagaza ring phali jungmei atamma mila awi seag salyana jungmei da endol sai kala anaida da saga shapi akla da discipline khaliya mirin khaliya wangaina ana seag san mirin ring shapne chui wangaina ali kechot kechang kesui khra dam chitharan jilila kala
shankhu khurli shankhu wi lungli hor sang adam shan jilila ana nganing shopne itum laka itum birinli chida da kasui ge jot ke chang khra adam shan jili itum kya ka pangda nganing shoprakla itum na siyasa ge zaksak laga khring adam shan jili itum jikha mirin jiring shopra kala itum na itum ithesing wi ghaili khangning adam shan jili itum li wisdom thangkame stability mangtsu ge paiwi award je run it li kran sami in itum na Daniel chapter 5 we verses 11-12 chili pa ka wi zat khang le phago li ra gu bi khrajan ji tum da the chili Daniel hiva mangla kathar na khang so mi ne da atum na shankwi ana Daniel na ksak mangla chape kala ana thangkhamai wi tui mina mathai khar mangchu khar jana hang mi shape ji bing na shankwi kala Daniel awing so ma bing na atum training sa room da kla tum li 10 times thra shilang da thangmai mai sai themai sai ji tum da the Daniel wa tam ji wi maran Jeremiah chapter 29-30 je pa ka Jeremiah li rana shikrat pau je tha kla je ka Israel no being natum na pam da kle ji natum lui la wasang lo natum lei la sa lo natum ngla lang khot lo laga mirin jing phang sak lo natum mi wangai na Babylon no bing ji sok ming sang sak lo gine we rana itum li lei da kla pam ji li itum mi wangai na sok mi khui kra Israel no bing wangai na Gentiles now sok mi khui kra ji he rawi plan ne aji tum Tangkhul no sa da naga no sa da India le twiling phuyang na damshi lo wa sa da le itum khlei wangai na athumi wang sok mi salak ta le la naga yuri jangzek tuisak khuyao la pa yi kala khuira khwai wang dei thum yang in the siyasa da le kala naga ngalei hi Nagaland for Christ Christo wang sara dei thum proclaim sadale Rivrana itum we kagauji kran samye ka itum ga jangkate na competent ga sang le miur itum self reliance ga sa miur sa shaplakla kala UPSC we 2019 we exam result achon jam shogai re naka now UPSC clear magsa hi singkum thada thum kai re da hange idum ke phiren ga sang da le gai tha ka idum Christian ga sa da idum youth idum gidam no being sincere ga sa wat khai wangina idum hi tha lucrative sala khai apam him sampam re thu ji la ji idum bichar sabai Daniel na awunga mati wi counselor sai Babylon awunga khani wi kala Medo-Persia awunga khani wi counselor sai kala ana chida the counselor sa jo wangena Jehudi no being we favor Jehudi no being favor la sampang aje itum naga no being la ka Rivrali thaya dynamic sala khaya parliamentarian legislative assembly we mi khang sa body we mi khang sa kala planning li sang mi khang sa kala prime minister le advisor saksha mi le sigjiva then the tha le sigja ithum yurla ngatang kwire ji shitsange idum Christian angsa da Monday to Saturday kajaw pamling ning laga idum Sunday hi idum khokrum sim khokang sane idum Monday to Saturday ji likhiwat salak tali le idum lui fa na sa da like tam na sa da office lik ka na sa da
itum Christo im thun sa da itum shaki sal ga ring de lela Matthew chapter 16 with 24 lang da kle chi chi tha na Jishu Christ li shu ra ja ka akla to ning jang je hor hai la ga Jishu Christ na khami cruise chi thang ni da phung gar da khang da itum thang ge ji da every day Jishu Christ li kang na lela Romans chapter 8 verse 5 li ka ba dam strangely pasai na kring bin jin da pasawa them the ra manglai na kring bin na manglawa them the ra dang na I pasawa them the le ga manglawa them the de le itum the Romans chapter 8 verse 9 li ka ba dam strand ka vare wi mangla na thum mi uklung li ka jang khat e na jang da le ya ka na thum na pasawa oti mashulla mangla wi ati shu de le ka chi ka tha na Christowi mangla chi malaya ka a Christowi maning mada na wi li Christowi mangla le de le ka na mangla Christo mangla ji li shul ga ring le re kala na wi li Christo mangla ji malaya ka na raw maning mane ji ne Galatians chapter 5 with 25 ji li hang mak le ji mangla ne thum ni mi rin miaw wi da mangla li shulo mangla li shul se hang mak le ne itum na the jihuti no bing na Tangkhul kutum shida sia sai then the long awing so no bing jihutum shida sia sai Muslim no bing the Tangkhul phanga shida sia sai itum the Bible we call it badum strangely David na Tangkhul shini shida rally padiung e sia sai dang itum la ga itum itam ida mirin ring da le shimli pam la la leng phuli zat la ngreu la itum liwat sala la office or pam ni zat la itum pi maman la ga itum washroom li jang maman la ga itum rival ni khung we habit chi itum sa se 1 Thessalonians chapter 5 we 17 18 dialogue in 19 na da the atum siyasa ching lo ralim sot mi ching lo ka mangla we mai ji mamit sakai lo dang da ne itum le mangla thar jinak sai ga aya really rayap laga hi salo hi thalo awang ga phasa mi lo awang siyasa mi lo da machukhui phaning ri saga tam shan jili itum li chui da le mangla we mai ji mamit sakai se jitha ka itum ka pha mu mutun ambassador sada Christo wang itum ring chapre rather tum sai ko really somirano siyasa se Keringa ra nawi kering mangla ji narawi thuli chu Christo wi wangina sampang sakta konglui ga hayo ogotui li miur mi chat le dak le li I thumli Christo wi mung bathun sa da ringlo jine right thumli mangla thar mere kala I thumli na the church agasa da I thumli embassy sa da I thumlai kai ne itum Jesu Christo we 4 days chi itum we church na kala itum mirin hin shaki sa chap pai bang chap kamilo kala itum we uklung li chuing sat tak le mangla thar we bang chap chi itum okthuli ngiyaw wa da ra nana itum li ka thar ming sang sakai re nana itum li ngashim ye re kala pau pha hi oktui sai ko li hashok lo itum li ka tum sa salo ko hor salo wiji itum sashap kwai itum li renew samilo itum li strengthen samilo itum la noin samilo da jishu mingli siasa da sokmi ko ne amen itum yaw komi sokmi kui room se izerve ivanoping kik malay sa wena rana apuk apak sheme Teng mereng cheng kai siu kwena urok mating riken rong sake awan khodra riken wang sake shei gishia jili chaw tha ta mathan la kena yong sake kha khung sha jili ring phalak ke ena banao tha ta la sang sake na pro Jesu Christali kwisang da awi hian chikan khamiyon jo wang mangla tharan da nali ke sat mi dak le ji nana ka sa jo wang chikta so mi knowing sa chingrano amen sai ko really so mi hap tang sarano amen